Ilo yang kena pegah malangnya sumayang bertinggainya. Tengok tak puplung kameng go orang damah. Kameng dua dah nyau tak gulam. Terdengar tuadan nak mentegit ikat le kameng abgek-gek nan. Pegah bangun dah nyau, sumayang dah nyau le. Sumayang mak sumayang. Nyo kameng go, bang kameng go mah hubungan dengan ngok dia kerak tengok. Nyo tu mayang, panggilan daripada Tuhan kepada hambanya. Hubungan seorang abdan kepada Rabbun. Hubungan seorang makhluk akan dipenceramah pancuri dan damah. Ai munyo lagi nyo pancuri kata lun orang ikut dak ngoni. Ilun bang selama udik lu hantam kutemu pancuri si saleh bang oh saleh bang. Pancuri saleh nang ke bang. Tumayang. Tanya tengok tak gegap duk ramai